الله أكبر الله أكبر 3 ملیۆن و نیو پەنابەر و 7 ملیۆن کۆچبەر و بدەهان هەزار کوشتی دەهەیامە 4 ساڵێن دەرباز بوویدا دیارە نەبەسن ji bo گۆک حکوومەت و ئۆپۆزیسیۆنا سووریا لە هەڤنیزی بکە چارەسەریەکێش بۆ کریزاوی وڵاتی دانن هەرچەندە چەند جاران دەگەل هەفتە ڕۆنیشتنە داوی جاژی مۆسکۆ یەک بوو di 26 مها یەک یا ئیساڵدا گۆ بریاردا جارەکەدن هەردوو ئالیێن سووریایە دپێشە ڕۆژێدە لە مۆسکۆ لە هەف کۆ ببن لێ دیارە مۆسکۆ دوورە بە هەمان دووربوونە حکوومەت و ئۆپۆزیسیۆنێژ ئێشکێشانە وڵاتیان سووریایی بۆ چاوەڕێی چارەسەریەکێنن ئتیلافە نیشتیمانیە هێزا شۆڕەش و ئۆپۆزیسیۆنە سووریایی یا گۆبێ ئۆپۆزیسیۆنە دەرڤەتێ ناسکردن دەپەرسڤە نامەیە رووسیایدا ji bo Moskô do gobiriyara di destpêka mihanîsanê da bê encamdan ragihan got ew li Moskô dû hazir nabin bêgo sedema hazirnebûna xwe pişandin bê tenê spasiya Rûsya kir ji bo bekarneanîna mafê vîdeo dijî biryara qedexekirina bekaranîna çekên kîmyayî li Sûriyayê di destpêka vê mêda Rûsya dirêya Moskô yek û Moskô du bizav dide herdû aliyên Sûriyayê li hev nêzik bika piştî şikestina herdû kongirên Cinêv yek û Cinêv du got Amerîka serpiriştiya wan dikir di sala 2012 û 2014 da li gorî xwendina çavdêrên siyasî çarenivîsa civînên Moskûyên taybet bi krîza Sûriyayê heman çarenivîsa Cinêv diba bi tenê bizaveke ji çend bizavên dahatî ji ber got krîza Sûriyayê ji zû ve ji destê aliyên wî welatî derketiya û bûye mijareka navdewletî İbrahim Adem